Reure harega koiberi ate hari eto Harrison akananio hari rogo no mwakaretwa ri demo to they have to demolish a name and shorten they make it to their comfort zone amweta hari to gacinga ondete ritwa riu tondu it was lifted kuma oria aria magituetu makwe mutuo ndendete ritwa riu gacinga riwe eta hari yes ni araringire mukuyu handu and he's using that opportunity to get back at the people who never believed in him akauga fison yake kuri andu mamemomora muno isi hariri karawetwo kibarua ni mundu wa rwongo ru rwa koimbe ni uria mundu oka Nyairobi akigucagia mundu na mucie mundu ucio cinagira andu nyama ndona ta muthuria wetagwo 34 rero tucinagira nyama ria twina maundu yes riu ni acinagira itonga ki nyama yes hariri he maundu maingi muno gatoi no ha nyamari no ni ire guoko yes ona mariko maona mari tuori he nyama he undu igarura guoko yes he mundu mecina go kaigua yes ni aithira na mwaki ndi no magara acha ni gucina nyama netigwo juice ati ndirakwanda it is an art yes riu hari ni kara master undu ucio na ihenya muno ginya kara kinya riu kwirugamia yes ndio tukona hype men riu ta MC Wolano ugakora riu ni athingiranite na andu kiru ni aroya tuwira ki kiumbe yes riu hari ni arakinyite hau na he mwarafu wihora muhea wira na ni mundu mucerehe proper na ramuhea wira kiugo ati nyama iria racinari ni irakenia muno ageni yake yes ni aracanja muno ageni yake wega proper ki mucinira wa nyama riu hari ni akoretwo isako yo ya mwarafu ucio ri ni kwete kumuhe wira muingi muno nginya akagura gatuthi yes riu mwarafu ucio ri arakiruta na ubarothi yarakinyire gucoka kuria kwao arakira hari to ni eguthie ri ni akwenda kumutigira ke kidini amuririkana yake nakio aramwani ari mwita kuria kwao akionia do prowess ya gucina organic meat yes ni aguthie kwa Arabu yes arakioria hari ni kio gienda hariri like every other average young Kenyan from the mountain our fantasy stop at $1 million igenyita mito nipate 2 milioni moja hivi ikiwa imeskana mimi sikudaganyi ile mambo naweza fanya hamwezi amini milioni moja unajua niliambiwa milioni moja ni 1,000 maita 1,000 na sio ya roni nikipata hiyo mukumbwa I shall be very okay mwana no problem you get $1 million you ask $1 million you get $1 million ara ikirio rochangika he rochangika mwarabu ni agwitikira yes ara mweto ni ukeretie ageni akwa muno na we ngoro heru muno Harrison I give you $1 million you ask for you ask me $1 million I give you $1 million get $1 million and I get friends here my friend here add a little something my friend has come and add Harrison something mara mo gramud pepte gana pepte shiroka 1.5 he yes hari ni anyita milioni na kuna wega yes arane yosie vari aramura utanikumbalisha nilale huku nitoke nikinjiona yes kuna watu wako na kinuhanuho ya pesa yes na tonda yetu arafegi sisio the karagachari ni abe iki mwe mpesa ni mpesa ni ukioya mau ni ku yake ya matano yes acoke icingi abe heria ria jobo tondu milioni ni mundu oragi ucio you must explain yes the source beca ciothe ciana kinya milioni ri fegi ni enda ikamenya kuri orutire or never mind mati ari ho giera na oria makwira ne watho yes it's not them wa Central Bank yes ni waraikia fegi ndo ciakireire ngicieke cie thimo-ini rwongo rwa koimbe ni warauga yes araugire kwa boya igana riri ni ria ku make statement girigana yes
nia ku make statement mamenye hariri Yes. ti hari uria maroi araigura group ya WhatsApp na ni upgrade thimu ya andu a family aria mamwendagira wega o ti othe ana na kimahe agenda mamuteithie na ideas financial advice yes ciori angikuria ke rusangiro runa njoherera ni kuongerera andu hari added kamashu hari added wa vero akona fijisa pana siwezi ongeza acio tugithoma ni maregire nginya kuhe clipboard yake na mukebe wa geometry kirega naguo niguo makirugaga naguo yo wachana nae mama gitau sidwe wesi ongeza wesi weka we hapo we tuaga na kindu kirio kuwa girito ni kafiru ata miri yani ni mwadhe jaba tamusiga mugatuima siku weki kana huko ka huko jogona gia tata akiu ni kiega nikiruragia ndigikire mama Simoni makanika ucio ona ata matuine kure gwake ni kuhonoka ni ehere Stefano acereirwo irua mena bia ni mahingiciire maica towe no tharie namba yake tharie nie baraki mahe agenda hau ndireciria gwaka kanyumba kaihiga ciana cia Ngai nikio ndamuta haha muheke advisory yes umwarau atiriri mama guo njuguna na ni akagari ni agake gwake na thukuru ni agake thukuru gwake na dispensary cia CDF yakayo wira gwa thirikari ne wiye tutigeteithia akwende hau hafu ndinde na musaina ukaruta wira riu hari ni ajia kuguruka ni ajia mama kadiri aramuria acinga oi musaina leo ari hagwatia aramuri move dio kamenyere mbere you are removed nie mutikana ndare mama yoria endete kamunywe sori to ne amya no kuriria acikara icio kamuna akori ora kamurio mundu ndagakuire mundu athembia ciake mundu ni athea ciake athe maja rutangi atano no nie ne ndimoi nie ne thikageria maundu guku marute othe hau tigo na andu acio atandatu bata kiogoro wikirite haha ri mamu atanginya mahoya ine momoke he's still having his bliss with his money yes and we are dealing you know when you get money you attract people a lot yes rathi akaruta andu agagucokia agwe andu gacoke kwaria uguo uhere ngucokie umenye kwaria yes group ino ni yakwa yes ile tugicangi vision gacinga vision
Newe soul admin. Newe soul admin. He's over the moon. Awe ya wote mani ya ihiga. Na akauga ni arenda ina shumuni. Ihane andu aria mametia. Ikaia dogo. Atutu ametu yagira hana simu ni. Muni ao tena na simu ni. Asia de waigua makira na service simu ni ne. Ando ya makita nyumba ya simu ni mati gasha via. Shumune ine. Yes. Iraka sumu ni. Ali kaja kia mwaki muone dogo takondo kwa dhuru wa vava model. Dogo de kumira rebe kumira shumune. Shumune. All the best. Manya diragura na area. Ndakigura na koibe. Ndiye diragura na koibe ni. Kuria gukue ikigura na. Ni karau. Ondo tuguthie muthenya mugima. Na mwatha kagura ne foi. Ondo gutangithie ngari igiri. Yes. Hero ndenda kueheria. Goko koibe uthoni ucio ni ugokwo ni andu nginya memenyi. Ndenda andu magaturwo ni kuriha gite kia ngari. Gokuma ithatu. Yes. Ana ikanie kuria Kuria East. Ako kwa Junet. Awe the thoni wako ko twara kura who is possible. Keherie naysayers. Na mundu tara ihura cia giti. Yeah. Nigetha ona thu ciake ciigua ni iguka iturwo. He has many plans for his 1 point. Those are very many plans. Yes. But we wish him well. All the best, Gasiga. Ine. Reure. The president's Mlima tour. Ulishaanza. Imeanza with a bang. Yes. Of course, there was that very followed media interaction with the Nyawaira. Ohoe Waira. Yes. Mundu retanire nguku kidogo. Aranyitana hanini. Kidogo. Ole murata itu drake na uru. Acha rimwe ni etagwo breaking the ice. He was just trying to break the ice. Then the emotions ran high. Yes. Such is life. It's life. Absolutely. But bottom line is that the president is in the mountain. Ako kwenye mlima na tour imeanza leo. Ameanza ziara rasmi. Yes. Nigugeretie kurumirira kuma rucini kuria Laikipia West. Acoka ndageria guikangia maithwe kuria Laikipia East kuria Nanyuki. Oh yes. Ye kana ni arikirie Nanyuki. Yeah, I'm not sure. Neto kuria the Don. Don tramenya ground iyo. Yes. Adake ono horo we ndukire munini guo. Ti munini tondu mugathe mutongoria wa bururi ri. Nake no mutongoria wake. Wa bururi. Yes. Uhoro ti munini. Ndio. Ari ona Nyuki. Ona haha Raifu. Raifu. Guku tina Nyuki guku ne Kieni. Ole Kieni. Guku this is Kieni Nyeri County. Yes. Oh, very good. Thank you Mudhoni. Gatuge ne kuria yumirwa. And you have to also be alive to the fact that andu aria ona maramurumirira tu eno muno ri ni amuhuri. The opposers. You see, politics works like that. The person you are against, you follow them keenly. Mukuhuri akurumagirira detail by detail. They make you their agenda. Yes. Uneje maikarete handu. Hangwa. Oru akinyete ku. Nyamwira Nanyukie. Nyamwira Nanyukie. Aya, niagira kendi. Ya alwaji yothe maumako. Ano ahuku. Tutimenyete wega i. Mauthe bayare. Mwarimu adwacho wega na mauthe marware. Actually, Totingehota ku actually be able to tell categorically. Because we are actually looking at an entire crowd. Kogo
we would need further clarification and analysis to what kumenya actually the actual Nyerians. Tondu andu aitu ni tukimoi. Oro riu ha tutingiota kuga ni hari mera tondu diona mitwe ya andu acio. Kwihindi agitogire ni mera. Omothe ari marega mauthe mana ku ruguru. Na leke marakiugereria uguo. Ndireciria wira ni murugire. Ndireciria, you see, andu kibatigithia maundu. We also do that. We also mobilize. Kiria tuagire a little ni that mobilization muscle etwarengeirwo kidogo. Ero le choka. Otigo ikara muno. Wauga kieni. Wauga kieni. Awo choka thieku. Arere sangwa toru wenu menya uhoro wa social media. Raiki cio ne fiu ne kwambataga ne kuwa. Munana ne shirabata. Eci cigara thaici. Ciauma 2.8 ciaruga 3.9 ni rimwe. Irakiruga niki? You know, kwena a lot of curiosity. Arere. Guri aro wireirio. Bado. Actually oto sheto tire turabona. Hatiri ona hamwe. Daraga jori atrere. Farara wetete. Kenya waira. Arauga ne kahakwa. Ne kama. No, that road is actually existent. How did Radi get Jamio Kidogo? Well, never mind, it was playing politics. Never mind, there was an aspect of politics. Politics was playing out on It was actually very focused on you. It was very intentional. It was quite intentional. And I was saying, can you kill him? Ewe toka udu. We basi kado kono kufaiwa that arrangement. Ni nato tirana na. Ndokerorira muno. Neko ya kuga. Ya donk. We toka udu nawe. Ojo no wa kyojori. Enewe. Thimo icio nĩ njerũ. Icio thimo cirĩ o kabuku-inĩ karĩa. Thimo igana. Imwe nĩ aretungira. Imwe nĩ aretungira. Waichake akoragwo eki. Nĩ waichake ruti. Kĩrĩ sawa. Hau ganjũgũ maya hata mũtĩ igũrũ hatũragwo na ĩrĩa ĩngĩ. Ĩyo ti yake. Nĩ agweta mũgithi ũhĩtũkaga raini ĩno kamĩtigwo hau. Nĩ agweta irioko. No igweta tae mũndũ itwe ũthiĩte nyamũ ĩyo. Arĩrĩ rora line up amekurugama. He andũ a kĩũnjũrĩ agweta mũirĩtu akĩendio twĩthome. Aca. Thimo icio mũthĩ mũrore thimo iria hũthĩrwo mũthĩ. Aciũthĩra rũciũ tuge narrative no ĩrĩkũ? No ĩyo. Na mwandĩke wega. No nginya tũmebangĩre Sunday. Nĩ areka mũkabi. Nĩ ahie wega mũno ũndũ ũcio ũrorwo. Ngũngĩona ũndũ ũtatũ mena volume rĩ. Well, like I told you, mobilization muscle is a little bit limited. Unlike the other side.
The other side have that at their disposal. Dwe kono kono kwa we ko wali. Kono kono strong hodi. No ya do DJ yakwendete kufacia. Nĩ arĩkia na nyukire. DJ nĩ akwendete kufacia he rwĩmbo athaka. Rwĩmbo arĩngi ja. Rutarĩ rwa mũrengo ũcio. Ngwĩcia DJ ndauma na brief. Nĩ rutangĩte tu wĩra. Nĩ rutangĩte tu wĩra wa Munyoro. Nĩ arĩngithirie kĩrĩnyaga kĩ? Itungati. Atĩ DJ ekatia. DJ ũcio rĩ. Nĩ warigitwo. Arĩngithia rwa itungati. Ucio nĩ arorwo. Ucio nĩ irio. Wewe. Sima hiyo kitu. Sima hiyo kitu. Weka tumeuona mkono wa Bwana. Kuringithĩtie itungati. Ngũigua. Gũkĩũria Kenya nĩ wewe. Ayo. Oyo no. Metho nawe nĩ ũng'ecirie mũno. Ande rĩu icio wenje rĩu nĩcimenyerirwo. Mũnene DX ngĩrora trends. Accident ku. Twitter. Ona gũkũ macirithagia mũthuri ũyũ. Yenisi. Umanye mũrĩ itungati mũikara mwĩ macho. Ndiye kũũa. Ũmũthĩ he andũ atũgweta. He andũ atũgweta. He andũ atũmomora. He atũmenya kanitha ũrĩa tũgathiĩ. Tondũ gũkũ WhatsApp andũ nĩ maragirio. Maũndũ mau mothe mwandĩke. Wandĩke mothe mwĩho mwaka. Sadi. Tũmenye Jamio. It's politics. I tell you. Nona matina mwĩre kire matina mwĩre kũrũ kũu nĩ kũhehu. Ega t-shirt. Kũgĩa homa tũtheke. Oni ndore kabako. Ũguona kabako nake ndarĩ igoti. Gĩthũri gĩtheri. Hani athuri ahorio. Kuma gũkũ na limunia. Ngai no mwega. Ende jothe. Luka Gakure. Yes. LG. Luka Gakure is the handyman in the village. Endo igua oitura gotia mundu andu othe ni moragiriria na andu acio maita maria maingiri they are never accessible on phone. They are methagwo na makinya na kuririria because they are very handy. They will fix practically anything and na maticaguraga wira. Acha. And one another thing they don't have expensive labor. Those yethagwo na ke na makinya. Yes. Uyu andu moria one muonete Luka. Ahĩtũkire haha hwainĩ na ngereni ya iria no ngĩona na ngereni ya iria gwĩciria nĩ gũtũmwo gũtũmĩtwo to ngereni ĩyo twamĩrora wega yes nĩ ta ya Waĩrĩ kana kwa Rusia koguo kũrĩa ũngĩmwetherera kũu yes gwĩciria ndũngĩmwaga nĩ ũkũmuona kũndũ kũrĩkũ tondũ nĩndĩiguĩte mwanake wa wĩra wake ta athiĩte ndĩreciria nĩ kuohetwo kĩbarũa wamwethera kĩ he thĩ gĩkĩ ndenda acokereria they do anything there is always that person in the village rĩu Luka Gakure rũgongo rwakwa nĩwe kĩ nĩwe that man yes ona kanitha kwĩna kaũndũ nĩũheagwo tũwĩra tũ odd yes rĩu nĩarakĩhetwo wĩra nĩ deputy OCS wa ceceni tondũ nao no makĩmũĩ
acio na ruka anginyitwo ri arutithagio wira ku njera kaino akarekererio yes kayo free bond yes no nake atanyititwo ni ari hagia mogie moko ni aruta pro bono athie kuria to buy his freedom yes he provides free services yes to nake ni mugakombe riu ri arevu njori aikio ngono ri ni arutithagio wira akarekereria kainuka ona utie mundu ukakumuna muga ucio kuhura kuweke atia arekererio no ri mahitia nginyitirwo ri deputy OCS ni amutumanagira akamwira arihie wira yes awale moru diretie wakira muno ethai kingi thirikari ni kunjathera kindu ethai kingi kirungie agiro we chukua miaine bwana kwani tena mnanisomea na ni mimi nafanya kazi ni mimi nawalipiza ama ninyi mnajilipiza hiyo kazi siwezi fanyia 400 hiyo siwezi toa ingeruta leure yaraki yeto ira maraiguaniro gikigikiria kagatia gikigikiria ne yaguo kure ku wabici gothe yes athia arikitie yes deputy OCS aramuhe wira na aragithonga mathi paturu maratigo afande umwe ha haria report office leure ni arahetwo nginya wira ba uthambia back office iria iga kindu witagwo exhibit yes ndwire gucira macira mothe ni makona exhibit iria gacoka guthie ki iria igatwarwo igoti-ini yes bari andu marakinyithitwo ku weekend riu wetagiriria mad yes riu gakure ri gakihura ku ri gakiuka kurikiria uko back office ri karona gabuyu yes kahingura ri karaigwa mutarare kocio ni wa iguru karamanya eno nenya mu yes riu ni kahingura kabuyu gakorwo ni mucema out of curiosity arakorwo ni mucema yes araigwa ni ahonokio thabari ya guthie buroti kabiro guku yes akura ri no getiare aratinikiire ona ndegwetha gikombe ni kudu na kibuyu yes kudu mucema mwiri afande we umbia kamuri beka kure umemaliza bado aragisha bwana hiyo vizu takangi watu wakasana wacha ni malize kumbe yarauga malize ke kabuyu ira kiretire wafande haria umbi nere ni mucingo wa githuki yes karutete ku ni gacukagirwo ni gakihiaga no riu karikia kunyua mucema ri kaona mithogoto eno iri omwe ni rutundu rwe nuthu omwe ni mugima kame mundia ri karauga yes hindi yo mucema wi mwiri nyamo ni wanja koya karamba karanine eno ng'ima karakia riu rutu tundu leo na aya mesero nio maruga thi afande iko nini bona huko kuna nuka bangi mnatusikia bangi alafu mfute ati bangi amehuthiri ni mamenya munungo ndwire une ona ni angaru mnatusikia kitu mnatumiaga akurere arabia twa nije shito mashashula tia magushi mashashi baba nayo gakomurorani arakoreire kamututu kana kamuukana gake koinekereria ende wakure o tuo
Wingura tisa. Iwatukania mucema na ruku. Yes. Neptio cia kihoro thimu ihenya. Nioke. Akure ri. Andu anyite ri. Leo marakimenya uria kura ndio ni marakigwa conversation. Mjue kesi yetu imeisha hivyo. Nikanywa ushahidi. Akanyoia. Yaka fa exhibit. Ndio kaleso. Kakure unatumia mpaka exhibit ya serikali. Kwa saa hiyo bagi yenu ni mzuri. Kama mnatumia hiyo, last time nilifuruta hiyo, nyingine ilikuwa imepadwa makaburini, inasikara. Unadhani kama msemali? Timakiru tuore uja. Kairo mnajua sasa mtaenda kotini kesho. Tutapelekwa na nini? Umetusikia nini? Sio ndio alikuwa anatengeneza pombe haramu? Iko wapi hiyo haramu? Huyu ametumwa ni Gatorome atutoe kwa minyororo. Sisi ni Paulo, yeye ni Sila. Gakure ni karama nyereire uira. Gakure. Ngai. Au. Bora wafade umekaa ni kama umealama, umekuwa mkumbwa. Haya. Tunaambiwa unavuta bangi ndio unafanyaka kazi hapa mpaka saa 8. Simu zangi ni opportunity imejileta. Karohorithia afungo. Yes. Kuraye tuekire nikore wewe ukua ke murigo ucio. Karakia sasa labda mtafute daktari. Sababu iko ndani yangu. Karanyire uira. Karagucia ke uira. Uira wa narcotic. Na wa ilisi. Na mimi nilikuwa tu nimekaa pale kwa bila sikia tu kudu. Nikamuuliza anasema ni maji anaweka kwa ndoo. Kumbe ana meza ushahidi. Kagura una meza ushahidi ya serikali. Nacho yo ngukula exhibit. Naziko ya exhibit kuba ni tamu. Agoro yake wanalayo mfalme akamurasiri. Ni mwarakisa mniwasiri ama mniambia mnisikia nini? Ama mtapikisha kakule. Uira. Narcotics. Na illicit. Usiria cannabis sativa as exhibit A. Matikere maramenya mewe kati anake. Tori wari oku. Norigo nake ni mari gora magwikana. Ne icukete kamera muraki nyitira ki. Niki ndanyitirwo. Muhingeire ki? Toma ndwaire kwira gitari thimuo. Woira wati ndiranyuire vangia ona joina ni ndiraririkana ri wiku. Niko igererwo. Nikuekeleo. Ake makamura luka ro gafiyo. Uga gotirale kendo takeu. Oga. Waje no ya vangiro gafiyo. Amanya luka wako ro gavangine miaka 10. Oge kinyo kwira kuo. Yoroge macho. Gotire kendo nywete. Wavadi. Ni muniwasilie, munitafutie makosa nikiwa nje. Erukana. Akendo kaira. Na nero wacio ararire uira wao. Ni aria mangira hakanire mbeca iria nyingi. Odia iraki dago uga kaigura zero akamunywa rohe.
Nĩũrĩa waraganĩtie maũndũ. Utuke ngari ciothe cia thĩ wa Peptine. Ciyo namba ciao. Hau no harehe mjadala moto sana. Ngari yothe wa 1500 cc. Yes. Sisepare. Ciyo KD Kenya Dudu. Otuka KD ni ya dealers. KD ni ya dealers. Yes. Na itiheo KH icio nĩ cia maragita. Itiheo KH nĩ cia maragita. KT icio cia maragita. KT nĩ tukutuku. Onde tukutuku. Yes. ZB ko cia contain. Na no nginya yanjie na K. Yes. Eto kumenya kia tuguthogia. Moving forward. Yes. Na itiheo KG. Tona tunyamu tutu sky go ithu tiheagwo namba cia nduthi. Icio cie category imwe na nduthi. Na tukutuku. Yes. No turikinya hau we. No reigwa riu kuma ndemi ugucoka thi. Oroto. Na kageto Mazda Caro. Caro. Ndoe Mazda Caro. Nĩ kũrĩ Mazda Caro. Yes. We andu maũtũmĩre mbica ya Mazda Caro. Nĩkehoke rĩrĩ ũkuirwo thutha we mũraihu rĩ. Nuoneka ta we undersize kakari. Gako ka uba muno. Na mbũrũ tigeto Mazda Caro. I think the designer had not designed it for male driver. Nĩkĩo getirwo Caro. Geto Mazda Caro. Kuo. Ask people around. It's a small vehicle with, I think, she called 600cc cash go chicken. Nĩ kũrĩ 650. Nĩyo nĩ ya 650. Kaigana ga Suzuki gaka gakuaga matatu. Geto Mazda Caro. Mazda Caro. Ya Carolina. Na Suzuki kage ndio ndiye karetwo na noko kena goro. Yes. It's not a very big car no kena goro migurire-ini. Yes. Karetwo Jimuna. Kau ke goro. Jimuna wena goro. Kena goro kau na nĩ kanini. Jangi ithatu na kuna. Yes. Nĩ kũrĩ ngĩtagwo Duster. Kita gari Duster niki. No, it's called a Daihatsu. Nĩ kũrĩ ngari make ya Daihatsu. Itagwo Duster. Daihatsu Duster. It's not a very good looking one. Wacha tuseme bora ni gari. Ithiĩte kũrĩana na rĩrĩ. Na ĩtagwo atia, not Cross. Cross is Toyota. There is a Honda. There's also a Honda Cross. Yes, it's near that one. Nĩ kũrĩ Honda Cross. Rũcia nĩyo Daihatsu Duster. Tinyingi. Anyway. Anywho's, mtu anunue kile mfuko inafanya nini? Inaweza. Yes. Na bola inakubemba. Yes. Yoyo Caro, unaona ni umui. Huyu ni Caro. She is very common on the roads. Hiyo ndio Mazda Caro. Ndiye damenya ni Caro. Ndio Carolina. It's very common. Wamoni kali atu makaro. Especially here in the capital. Najira hiyo Duster ni Linoti. Never ni Linoti. Oh, ni Molino. Molino. Lino ka Daihatsu we. I will check it out. No le Caro ni umuwe ni yo. Caro ndamumenya ndirakuwitwo last week ni one Uber driver. Na ni mo spacious muno gite gia thutha ri. Waingira thiini ri. Iko hana mutungi. Nona haha muromo ni hanini. Then they dance from. No, she is very spacious. Yeah. Nalo ni moi Caro muno. Ona sasa karini andumira ajira mbere yake ni Caro. No, Caro doge kazambo Nairobi ri. Yes. Hari ngari 10 umuthi Nairobi ndungiaga Caro. Caro ni inya.
Hata de moi Caro. Caro, you don't know what to me Caro. Carolina is popular. They should form a club. Eu Caro, não vai fazer mais na base yao. Ya KC. Yes. Let me check the CC. Ni 660. Ya kau ni goli ni ga matada tumeke. Kau ni kanuka gira maguta kinyaken. Na kogo atwara rugongo ni gukaharas. Gukambatiara kia muturi. Na waduhu ri. Nigacayaga. Gutwara Caro tuthu ri. Caro ni slay queen. Acha matari. Is harassing. Caro na ngeuhiro honi njega ni mash cool ri. Ai dio ne koge investor Daga ideka. Yana wale kimbisa rais kirogo. Ndiramuonire gumite na mugathe muno na ciuria. Yakwa ira githwari ri. Mai na mundu kamusi. Mena nyoksi. Na joki. Yes. But they did well. Na Kimani wa Ngojiri wa Kameme TV. Kimani wa Ngojiri of course, yes. Na mugathe ni na muiria kuna Kimani wa Ngojiri mwingine ninajua. Lakini ule wa kuria ni Bahati. Former Bahati MP. Yes. Ni me ira ne magaria gwiciria mundu rambite kuria rihaso ya githweri. Yes. Ya mundu rambite kuhitokira musamiati. Yes. Na wero anyambura. Yes. The cowboy from Karaji. Yes. Marageririe. Amoni karauga Caro ni ndimiui na gatonya ndangeiganira. Gatonya gutwarithia Caro no emurituhire. Emurituhire kidawa. Caro ndo. Ando matio yetagwo Caro wamiona ni ukumimenya. Ogua niwe oyu. No, I know the card. No, ire gategetagwo Caro. No, it's called Caro. Caro mundu ni Carolina. Oyo ona kanjo ya Nairobi ni batire thondekera Caro bash. No, this machine moves the economy around here. Oye kwa basi ya rusi ule we itireri. No, Caro ni gari one ore ahonia mecii mingi currently. Na ne Caro ne ro manginya andu atano ndugakahuthie. Gathura bari road. Gathura murima. Awa ka espada murima. Kena gogo kuigana niru. Na gatienda ninge bampu nene. Na potholes. Yes. Die kana kare AC. I think ni kari. Wetu totally. Caro jara arabuga jina kubwa. We have a fleet to our name. Kugita no mucemanio wa Caro City ngeiganira Uhuru Park. Caro ri. They are the new pro boxes. Yes. To Caro ne to ige. Na riu tu ni to guferi andu ti twa mirigo. Yes. Ni twa gukua andu. Na to tire raithi. Karakinyia kinduka. Reke ngubaririe oro riu haha. Mundu ereheire. Gaturore muzoni karoka ki. 895. Mau akiri magana kenda. Iyo ni mita. Tondu kiongera insurance na kina ukaiga bara na marwari. Ni mita. Wa ni ruchangi. Ni ruchangi rugimanga. Ni ya 660. CC. Yes. Iyo ke maguta e sawa. Ino na kuigirira. 895 ni goro. Bajia 570 ginya 895 riu tiga kurakuru. Gathi yangu. Oguo keru gatahuthikite guku ni ta rucangi. Tondu riri 895 kau ni gakindu 2019. 2020 hau. Yes. Ko brand new ni rucangi na kindu. Tuge wina mitari. Ni ukuigirira Caro mweru. Yes. Ko Kuira Caro. Asirange.
Na ndare appetite ya maguta. Karo mhot. Ada utengeria ciringi yaku. Yes. Karo kingiri. Ni uguthianga maskundi maigana ona. Yes. Not yet way magura karo wa personal use. Acha. Muno aguragirwo komacio. Karo muno ri. Ne PSF. Ona ngigura karo ocio ri. Ni harie kugiana na thigari kumera ni yangu. Isio taski. Na mnaniaibisha mbele ya watoto. Hii ni yetu. Wewe unaona umba. And it is very preferred. Ne kama muno for ne undu wa economy ya maguta. Yes. I don't know whether there's a hybrid one. Uko kuna ka hybrid na kori. No hybrid muno cietu injini tunana nene. Yes. Toka itu ya muno na tururumi. Acha ona tururuma na hinya. Thike ko ndira kwito ni kamwe last week. We umenya nete meko ikuri. Wewe awaikarira rami. No niye kaganiria space. Teusa kaja ngeikarira kaure. Kana methuri. No aigua kwiriria rami. Mundu hana guthie nako ni gavana wa gwaitu. Nakagata. Yeku ona karo. Tondu waitu ndangeiganira ona umire. I'm not sure. Kwe andu matangeiganira. Ona uria wako ria ruguru ria ri. Uriku? The former governor. Still governor who the big one. Etagwatea. I remember. Kwe matangeiganira wega. Tondu na ona wa maono ri. Kenyua. Amiguta ndithiraga. Ndangeiganira. Wezi tosea. Asa. Ona Joel mucembe. Ndangihota kuiganira karo. No ikarie mbere na ikaikare mundu ungi thutha. But it's a very useful vehicle. Very. Yes. Ndakwira mene karira honi andu aingi. Yes. Nairobi ino. No ndungimigura ya paso no njokere hau mu. No ugure. But be prepared kurio. Uko na app. There are people who don't give a hoot. Yes. Auga ngone yake ni yake. Yes. But again, if you're looking for a vehicle for personal use, ni ukura mathabu ma 89. Uyo igere mudemio. Wokagire? Kana premium hinya hinyie. 89 tha isi premium ni ukuona hinyu. 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 Actually is etagwate the katikati generation etagwate. Yes. Tinyoka. The other one after nyoka. Yeah, the one after nyoka. Yo 1890 ni okuona. Yes. Oh, in the meantime re. Karo ni oraria. So akaro jabo. Watu wa karo jabu. Na madothi gairia muno bagike. Muno. Atwarithia Mazda karo. Gari ya kas. Yes. Ndariwe mugithie uthorina na musafara wa karo ri. Uthorina maimbere honi yako to niko ejekeo. Wewe na gatiri ona mwiri munene. Ugu atingikiro honi nene. Kira pora rira no makagia andu mehura makaguga